Mmaagwe mosetsanyana wa dingwaga di le robongwe yo o neng a le kwa ntle ga kgotlatshekelo ga a kgona go tshwara dikeledi tsa gagwe. A re kgetsi ya petelelo e mo amile mo go tseneletseng ene le morwadie. It's not the same. She's angry for everyone for now. That smile is gone. What is my child feeling now? I'm feeling the same. Go begwa fa molatofadiwa a beteletse moithuti wa gerata ya bobedi makgetlo mo malatsing a le 4. Le fa a ne a monela tšhelete gore a seke a bolelela ope ka tiragalo eno. Lock him up, throw away the key, don't give him food, not even water. Because we are sick and tired to be labeled as trash by people like this guy. Now we are on 16 days. We are fighting for gender-based violence. We want to end this, especially to the young children. Mmaagwe motswasetlhabelo o dumela gore ga gona ngwana yo tlileng go sireletsega fa mmelaelwa a ka rebolelwa beile. A re o batla kgotlatshekelo e neele mmelaelwa ka tlholo e gagametseng. Gabagare kgotlatshekelo e santse e tla swetsa gore a bobega kgang bo letleletswe go gatisa kgetsi eno mo kgotlatshekelo kana jang.